Kapitan Inteng! Good morning, Tuyang. Saan agod ti morning ko ita, Badong? Ni. Apay ngay? Tay, Si kamot lang tagkapkapay. Ayan di kapik ngay. no kayat mo tagkapay, o di agtimpla ka mo. Tuyang, adda ka di parikot? Awan, Kat apay nga raw dakasta ka? manipod ita, si kamutan ti agtimplay ti kapay mo. Naa, Tuyang, adda ka di dakas ngay naramig ka. Ha? Di ta ka man langan, Naa, makapawan ganas ti agkapay. Tuyang! Diyos kay, pimanawan. Apay ngay, nagungungit ni Tuyang. Nasaya at matiugali na iti kalman. Nagkinkin na tawa kami pa'y ngaraw. Oh, apay asinurot nakpailaang dito'y karayan, Badong. Kaputa tulungan ka ngaglaba. Sanang, agawid ka kitday. Ni Tuyang may... Ala, siya kang timangigaw-gaw ka dagit ha. Saanin ko nakmag? Saan ko akasapulan titulong mo? Awan matimaday ngay naramid ko ken ka, Tuyang. Apay akasta ka matan kanya. Salod-sod ang pailaang no apay? Ha? Anay! Anay! Sinipat nagmatay. Day tati ganabom. Diyak maawatan ti ugali magasta. Parikot mon day ta. Nakalaba ka, Tuyang. Saan ko asal salod-sodan? Nakaluto ka din, iti kanenta. Kanak lang tilinutok. Si kamutan tagluto iti kanam. Apay ngay? Agraman dyan ng anam iti agsapak. Makaammo kamutan amang inaw. Ha? Tuyang, nagbaliw mo ti ugalim. Ala, agluto ka iti kanam. Umuna akon amangan. May kamba dito'y palay-paray. Anyan ti gagarap? Kulaat nga rod ang nagbaliw ti ugali ni Tuyang kao, paray. Kasano? Pagpupungtutan nagparay. Na, No agluto, kat kanin na laang ti iluto na. bakit ngay? Diyak nga rod amaw. Na, kaano pa'y anang rugi paray? Iti agsapa, paray. Nasaya at kami matidikalman. Win, nakita ka nagkinkin na tawa kayo iji paraangan nyo? Isu nga rod, pare. Wano, adamat na aramid mo adi na nagustuhan paray. Dayta nga raw, tijak amaw. Tadi namat nga rod ibaga kanyak no apay, pare. Basta pagpupungtutan naklaeng Ay, wum Ad-adan aagurain nak. Amangan mo no nakaibaan ni Marituyang. Kahit masapol ngagparti kayo iti nangisit ababaw. Ha? Epektiv nga ta, pare? Awan dakis na no padasin nyo paray. Di mo. Ang mga no iso ti makaagas iti sakit ni Marituyang. Ibagam lang no manugot ka. Adap amaw nga albularya. Adda kamot gayam dito'y tirsina ni Mare Kuan ang Maribanang. Wen, Mare. Imbayak lang naki-standby mat Nay, Ay. apay akasta tila nga Marituyang. Kaslada na dagse na parikot mo. Adda nga rod Mare. Day tati makagapo. No apeng imayak dito'y tirsinam. Kasapulak ti kasarsarita. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Pari Badaw? Un Mare. Kasanumot nga main. Nakita a friend na iti Facebook jay ex na at taga Bagyo City. Kasanoan amom ngay. Linukatak ti Facebook na Maray. Kat mas daawak ta nakitak ti post ti ex na. Hindi kita friend na mo't gaya iti Facebook. Day talaang ti pagpungpong tutam. San laday ta Maray? In heart react na pay je picture ti ex na. Ang mga nukachat na, Mare. Awan mo tinakita ka chat da. Ngam nakita ka nag-comment ni Badong iti post na.
Anya nga itiin comment na, Mare. Beautiful! Kanadapay ti heart emoji na. Ah? Ngam no jay picture ko nga ipopost ko iti Facebook. Ha? Like laang ti react na. Masapol pa'y lang nga pilpilitak sakbay nga ag-react. Asino nga iti sad ang masaktan ni ti kasjay? Na, nagkasangmat nga rod ano kasta, Mare. Ay, sobra maray. Ay, naimbag lang ang tasaan akasta ni Inteng. No adda ex na nga ag friend request, kanayon nga i-block na. Ay, no saan, damagin na pa'y kanyak. No kayat ko nga i-accept na, no saan. Ay, naimbag ka pa'y maray. Nun ni badong dayta, ha? I-accept na adagos, Ni pari badong mat, jay nakitak anaggapo dito'y balay. Idi adak iti tersena ni Mari Kuanang. Anya tiimbagana, Pagpupungtutan ka nun ni Marituyang. anya nga tiimbagam. Ang mga no nakaibaan ni Marituyang, ket masapul nga agpartida iti nangisit a baboy. Kasta tiimbagam ken kuana. Wala. Isan na balay, tadamot amok nga albularyaw. Inununam manenday ta kinarawat mo iti karnit baboy. Awan dakas na no ipadas na dungo. No isungay, ti makaagas ka ni Marituyang. Ay nainteng, saan ang nakaibaan ni Marituyang? Anya kumanga ti amom. Agselselos laeng ni Marituyang. Saan ang nakaibaan? Ay unay kamutan? Aya. Wen, friend kano ngamin ni Pari Badong iti Facebook jay ex na. Saan laday ta? Kanayon pa'y kanong nga ag-heart react kan ag-comment iti ladawan ti ex na. Anggam no ti post ni Marituyang, ag-like laeng ni Pari Badong. Kan masapul pa'y ang mapilpilit. Ay, kunaklakit din no nakaibaan ni Marituyang. Anday, adda ka din yung Uncle. Napan ije barangay hall. Anya ti masapul mo ken kuana? Awan matkid day. Ang amimbilin ni Uncle, nga itulod mi itadatata ba daw kan nanatuyang iti albularyaw. Apay, At tapon na ang nakaibaan ni nanatuyang, tapagpupungtutan na kano ni tata ba daw kat awan mo ti makagapaw. ay saan ang nakaibaan ni Marituyang, kwarog? At dala ang pagsilsilusan na. Ay, kasta ka din, Anday. Wen, iso asaan mo nga itulod ida? Amangan ngay nung tanak ni Uncle. Siya kunti makisarita kan ni Enteng. Sige nga raw, inakagpasadan, Anday. Naimbaglaan nga anta nasabat ka dito'y dalan, Pari Badong. Saanan ang masapul ang mapanak ije balayaw? Kasla adda kayat mo nga ibaga, Mare. Wen, siya kunti mangibaga. Taamangan no sa bali man ang tinaawatan ni Enteng, kat sa bali man ang tiidanon na kan ka. Kastoy nay, Pari Badong. Nakasaritak ni Marituyang idikalman, kat adda ka no saan yaw anak kinaawatan. Pagpupungtutan nagngaraw, ngem di namat ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo asawan, pare. Talaga asaan mo nga amo? No apay apagpupungtutan na ka ni Marituyang? Talaga jak amaw, Mare. Di namat ngamin ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo amaamuan no apay? Ha? Adda ka di imbaga na kada kayo, Mare. Wen, Pari Badong. Iso apagpupungtutan na ka, taad dala pagsilsilosan na. Ha? Asino kumanga ti pagsilusan na? Awan mat, ti daduma kasinsinalak ka. Agselselos, ta friend mo iti Facebook ti ex mo. Saan laday ta? Nadakamat na akanayon kakano nga ag-comment kan ag-heart react iti picture ti ex mo. Ngam no iti post ni Marituyang, like laeng kano ti react mo.
Masapol pa'y apilpilitin na ka. Day talaing ti makagapaw. Katwan, no apay mo't ngamin adi muliklikan dagita nga ex mo, pari ba daw? Jak matamo aday jay laing ti pagsilsilusan na. Kat no amin apos dagiti Facebook friend ko kat ilalay ko. Normal lang agselos ni Marituyang. Saan nga insecure dayjay, pare? Mabutang la siguro no madadaal ti relasyon nyo gapo iti ex mo. Tinasaya at nga aramidam, ay wam ni Marituyang. Kanliklikam ngamin dagiti banag ang makapasakit kan kuana. Liklikam dagiti ex mo, tapno awanan ti pagsilusan na. Agyaman nag-amaray, ita, amu ko no anya taramiday. Ay, maray, anda ka dilakom a chocolate dita. Adamat ka ba daw? Ay, gumatangak man ni titalaw. Mabitlaang tayalaan ka. Diyan ngay sabong adapay. Di artificial? Wine, gumatangak iti talaw. Nay, kasladar mo ma. Awan, para laing kinituyang ko day tamare. Nasaya at mata, na panunot mo nga ikan iti chocolate kan sabong ni Marituyang. Ay katwa na, tapno din akong pagpupungtutan. Wana, anda ngamin pagsilsilosan na. Huwag nga raw. Jak matimbaga raw, papagsilusan na ti ex kaw, friend ko iti Facebook. Saan mo't nga iti Facebook post? Likes can comment, ti pakakitaan, ti pudno nga ayat. Ang madaman-damagag ka ba daw? Anya day, jay mare. No ni Marituyang ngay tada Facebook friend na nga ex na. Ha? Kat kanayon pa nga ag-heart react. Ha? Kan nag-comment iti post ti ex na. Masakitan ka? Sigurado, mare. Ita, maawatan mo't siguro. No apay nga agselselos ni Marituyang. Winain mare. Maawata kaon. Sana balay. I-block kaon ti ex kaw apag silsilusan ni tuyang kaw. Nasaya at ano kasta ka ba daw? Tapno agsubli ti sigud alinangan nyo kan ni Marituyang. Aw, tata ba daw? At damit tsokolate kan sabong ngay gamaw. Wen kwaraw. Para kininanam atuyang dagitaw. Ay, nag-sweet kayo nga raw no kasta. Nasken nga ay wag ni tuyang kaw. Tapno dinakguraan. Liklikan yung amin dagiti banag nga mo yung pagsilusan na, tata ba daw? Jakmet amaw, apati jay heart react kan comments ko iti post ti ex ko kat pagsilusan na. Uray sakmat tata. No at da asawa kat kasta ti aramidan na. Agsilusa ka. Tao tayo laeng nga darik na. Nga uray ti amu tayo kat simple lang nga banag. Ngam para kininana to yang kat nasakit. Wen ki di agyaman na kiti day nga imbagam, kwaraw. Awan ang yaman na, tata ba daw? Sige, labasan ka pa. Sige. Ay, ayawan yun, inana to yang. Tuyang, sabong kan chocolate para ken ka. Ha? Awate mohon, amangan no ibabawik pay. Itaman pa'y amang tad ka iti sabong kan chocolate kanyak badang. Idi pay aplanok dayta. Ngam italaeng anaadaanak iti kwarta. Di nakading kagora, tuyang. Panunutek pa'y. Ha? Ay, pasensya kan no na i-heart react kan nag-commentak iti picture ti ex ko iti Facebook. Sapay la ko mata mapakawan nagtuyang. Ngam no siya, like react laeng, no maminsan awan pa'y. Saan mo't nga iti Facebook reacts kan comments ti pagkakitaan iti napudno nga ayat, tuyang? Sana balay, i-block kon ti ex ko. No kayat mo, itamot laeng. Saan mo't amasapol nga i-block mo?
Kaya't mo manuin no saan, i-black kon, tuyang. Black. Kita tuyang na i-black kon. Ita, awanan tirasyon, tapno agsilaws, kayan pagpupungtutan na. Adak dito'y kusina ba daw? Nagsapa ka matan anak reeng. Una, ta nagpapudot ak iti pagkapay. Kan nagluto ak iti kananta. Ala, agtugaw kan, ta agtimpla ak iti kapay. Are you sure? Wun. Karga ak ka di iti creamer, wun no sana. Si kalatan ti makaamu tuyang. Ay na. Agyaman ak Agmerienda tapay paray. Kumusta ka di Marituyan? Nasayaat kamin pare. Saan mo't gayam anak ay baan ni tuyang ko pare? Adalaing pagsilsilusan na. Nasayaat kami itan. Mayat na. Di mun ulitin nga aramidan dagiti banag apagsilusan ni Marituyang. Tapno kinaawatan kaya. Wen pare, saanin ang maulit. In-block ko amin ang dagiti ex ko. Tapno awanan ti pagsilsilusan ni tuyang ko. Saan ka matan ngagsilsil paun ba daw? Manaktak na ti trabaho na ita. Agsilpo nagtulaang no kasyapulan. Ay na, saan ka matkat aparitan? Wen tuyang, maawatak ti kayat mo asawain. Ngambayamon, agsilpo nagtulata no kasyapulan. Okay aklaang. Ala, kastamot nga rudon taramidag. Tanay, manaktak nga agpaiso iti trabaho da ita. Tilaangan pa nagbangkag ta, ti asikaswan ta. Ay katuan atuyang. Kat liklik akaw, dagiti banag adi mo kayat nga ramidag. Iti kasta, kanayon ta nga kinkinawatan. Ala, tatabadong ken na natoyang. Liklikan nyo dagiti banag ang makapasair iti tunggal maysa kada kayo. Tapno di kay agapan. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.